ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanye mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 16 Gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Kugeza umutekano ukomeje kugenda uhungabana, imirwanira komeye mu nkengero za Uvira, imirwanira komeye muri Warikare, Rubero ndetse na Rucuru. Hakomeje kugenda hagabwa ibitero byato na hato. Ibironi bibaye nyuma yuko bamwe bari babonye kwidoha hasinywe bijanye no kubahiriza gahenge ndetse no gucunga uko kubahirizwa, ariko kuri ubu bikaba byasubira udubi. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu ugiye kutubwira ibiriko biragenda bibane mu gihe kandi muri Paredo Hanasi Kinshasa bari gutegura umugambi ugomba kuza gutuma ibyo Joseph Kabila Kabange ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi baraye bakoreye i Nairobi muri Kenya, ahatangijwe umutwe mushya ugamije kurwanya ndetse no guhirika ubutegetsi bwa Kisekedi bagomba gushaka igisubizo. Turabyinjiramo mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi kunyarukira ikamina aho minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo n'abahoze ku rugamba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Maître Guy Kabombo Mwandiya Vita yakoze uruzinduko rw'akazi mu kigo cya gisirikare gitoza abasirikare bashya ikamina mu ntara ya Holomami, hagamijwe gusuzuma uko gahunda y'imyitozo y'abasirikare bashya bagomba koherezwa ku rugamba kurwanya mama 23 ihagaze. Turinjero tubabwire byinshi, ariko reka tubanze twakira umutama atubanza tubwire imfunyapfunyo y'ivyo ari buze kuramvura atubwira. Mutama, waramutse neza? Mutama, wambwiye uti nyuma yuko muri Paredo la Nation ageze inkuru yuko Joseph Kabila Kabange ari umusirikare wo ku rwego rwa nyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko yigeze kuba n'umugaba w'ikirenga wa FDC, yatangije umutwe ugamije kurwanya ubutegetsi bwa Kisekedi burangajwe imbere. Nawe biravugwa ko ubu bitoroshye. Waduha shusho ki Kinshasa kugeza ubu? Inzira bavuga yuko iri buze kubera cyane urugendo rwa politike. Yego. By'umwihariko hagati y'ubutegetsi buriho ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashyigikiye magingo ya Joseph Kabila. Yego. Ni kandi nanone ikigaragara neza yuko politiki ya Kenya ndetse na politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bishobora kugera ku rwego rwo hejuru, kubera yuko iriya ni inkuru yaje ari incamugongo ndetse n'ababaza ku rwego rwo hejuru kurusha yewe igihe Colonel Nanga yashingiraga Alliance Fleuve Congo. Yego. Kinshasa ubwo mu bice bitandukanye cyane cyane bya Paredo la Nation, mu bashinzwe iperereza, mu bashinzwe amakuru ya gisirikare, ubu tuvugana buri wese ari gukora iyo bwabaga kugira ngo arebe nimba no indani muri guverinoma, indani mu mirimo, mu bashinzwe imirimo ya leta n'abashyigikiye iriya mitwe y'aba Joseph Kabila, kubera yuko batangiye gutekereza yuko biriya Joseph Kabila yabikoze kugira ngo agende ahuzahuza abo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru n'abari Kinshasa ndetse n'abari hanze. Batekereje ko ngo ari mu rwego rwo kugira gute rwo gufata n'ubundi abari bafite ibindi bitekerezo bitari ukuvuga ngo ni byo hano muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru gusa bashingira ku bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda gusa, oya, ahubwo n'abandi bose bafite igitekerezo ku butegetsi bwa Kisekedi ngo bagomba kwinjiramo hariya, kandi urumva ko byanga bikunda abenshi abana bari mu mirimo ya leta. Rero ni icyo kibazo gikomeye cyane, urabona ko igikuba cyacitse ndetse batangira no gukora iperereza ku rwego rwose, wenda turabigarukaho. Turaza kubigaruka mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi no kuraba biriko biragenda biba, aho bivugwa ko umuyobozi w'intara yohereje ubutumwa bukomeye abarwanyi ba SRP bari gushinjwa gukorana na M23 waba nabo kwa Thomas Rubanga, aho bivugwa ko rero kuri ubu bishobora kuba bigiye kuba bibi cyane. Rubanga akorana
M23 aho afite umutwe witwa CRP cyangwa se Coalition pour la Restauration du Peuple. Oro bigaragara ko hari kugenda havuka ibibazo bikomeye, nabyo turaza kubiramvura, turaza kandi kujya kubikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa, aho hari amakuru avuga ko mu gihe umutwe wa ADF ukomeje kuzaza abaturage, Alliance Fleuve Congo twirwaneho nayo ishobora kutabara bari muri territoire ya Rubero mu gihe gito. Turaza kwinjira turebe ibiriko biragenda bivugwa muri Rubero. Mutama rero iziri nizo ngingo z'ingenzi tugiye kuramvura. Amakuru yacu tuyaherehe. Amakuru bamenyesha amakuru wenda ubanzukire gatoya nyine bijyanye na Joseph Kabila n'ubundi ntabwo kiri cyo ngeraho kuko birimo biragenda byisukirana ari byinshi cyane. Nibyo ni Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu kiringo kigera ku myaka 18. Joseph Kabila rero ku munsi wo kuwa gatatu igenekerezo rya 15 gitugutu 2025, Kabila n'abandi banyapolitike 15 batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nibwo bashinze uriro bise Mouvement Savant la RDC. Yashingiwe i Nairobi muri Kenya nyuma y'inama y'iminsi 2 yahuzaga batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi. Joseph Kabila niwe wanatorewe kuyobora iri huriro. Abanyamuryango baryo banasabye ko habaho ibiganiro by'ukuri kandi bidaheza bihuza abanyekongo kugira ngo bakemure ibibazo byabo, bamagana igitekerezo cya Kisekedi cyo kuganira n'abamushyigikiye gusa. Banagaragaje ko bashyigikiye umushinga w'amahoro wateguwe n'abashumba bakuru bo muri Kiliziya Gatolika n'itorero rya Anglikani uhamagarira ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuganira n'abantu bose barimo n'abafashe intwaro. Ivyo bikozwe mu gihe kandi mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nyuma y'ukwezi kumwe gusa Kabila avuye mu gihugu ahise atangaza ko ashaka gutanga umusanzu mu gukemura ikibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho yatanze ibisubizo 12 bizatuma iki gihugu kigira amahoro, kigatera imbere, kikanabanira neza abaturanyi. Muri ibyo harimo guhagarika ubutegetsi bw'igitugu, kwirukana imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga, gusenya imitwe yose y'abanyekongo, ibiganiro by'abanyekongo bose n'ibiganiro by'ibihugu byose by'akarere. Rero abanyamuryango biri huriro rishya bafashe umwanzuro wo gushyigikira ibi bisubizo no gutanga umusanzu wabo kugira ngo bizashyirwe mu bikorwa. Mu mfunyapfunyo rero banywanyi bacu nuko bihagaze, ndagira ngo rero tudatinze Mutama udufashe turebe noneho ibijyanye nuko M23 igiye kwitwara nyuma yuko Joseph Kabila ku mugaragaro nawe yamaze kwinjira muri opposition. Ukuvuga ngo mugana amenyesha amakuru yego birimo biranagaragara mu bikorwa bitandukanye. Yego abantu bamwe banatangiye kwibaza nimba ese Joseph Kabila ashobora kugaruka mu gice y'amajyaruguru kugira ngo tugire umutekano w'umutwe wa 23. Yego magingo y'aya urugero bagamo n'ubundi baracyafite umutekano mu makuru mfite. Yego baracyacungiye umutekano ndetse nta n'ikimenyetso na kimwe kigaragaza yuko atagomba kuhagaruka. Yego iyo urebye uko bimeze birashoboka cyane ko uriya mutwe wa Joseph Kabila ishobora kuba ushyigikiwe mu buryo bweruye cyangwa se buteruye, buziguye cyangwa butaziguye, ushyigikiwe na Colonel nangwa ndetse na Alliance Fleuve Congo muri rusange. Yego ariko abenshi bakabona yuko ari uburyo bushya nanone bwo gukora indi opposition cyangwa se cyo gukora abandi barwanya Tshisekedi ariko batagaragaye neza yuko bashamikiye ku mutwe wa 23. Yego ariko nanone bafite umugambi we kugira ngo barabibona Tshisekedi ahora arekara mu bihe bitandukanye ko mu mutwe wa 23 bakoze ibyaha runaka ndetse byinshi cyane babashinja. Ndetse uriya mutwe wa Joseph Kabila negereza yuko kugira ngo Tshisekedi agire aho wenda yajya kuhuriza n'u Rwanda ahubwo asanzwe n'ubundi afata 23 akayihuza n'u Rwanda, Uganda n'abandi ntabwo ntekereza ko yabona ahera
yego ariko kwa Gordon Biranga kwa Joseph kwa Jean Makenga nta kibazo na kimwe bigaragara ko cyaba cyatewe no kuba Joseph Kabila ashinze undi mutwe kubera yuko ngaya nta tangazo na rimwe bari batora yamagana ishinga ry'uriya mutwe wa Joseph Kabila bigaragara ko uburyo bumwe cyangwa ubundi bufite cyangwa butaziguye iriya mitwe ishobora no kuba yakorana ukurikije imeze y'iki gihe kuko nabo ubwabo baracyagaragaza yuko bagifite inyota cyangwa se bagomba kubyanga bitunda gutaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. yego rero turacyakomeje kugenda tubikurikirana hafi turebe igishobora kuza guhinduka kuko ntabwo uburenganzira nayo yari imaze kugera mu rwego rwo hejuru nuko abangaba nyine bashobora kuza babe bayibera ikibazo. nibyo Mutama, reka dukomeze paje y'amakuru yacu tujye muri Turi, aho rero ibintu bita mu butumwa bukomeye kandi bushimangira icyerekezo cy'ingabo z'igihugu mu kurwanya iterabwoba rya Lieutenant General Ruboya Kashama, guverineri w'intara ya Ituri akaba n'umuyobozi w'ingabo wari uri muri aka gace, yatanze ubutumwa bukomeye ku mutwe wa CRP, Coalition pour la Restauration du Peuple, usanzwe ubarizwa mu bikorwa byo guhungabanya umutekano urasirazuba bwa Kongo. Ubutumwa bwe bwumvikanije ko CRP ari agatsiko k'abanyabyaha n'abahungabanya amahoro, asobanura ko bakora mu nyungu z'abantu bake, by'umwihariko Thomas Lubanga wahoze ari umuyobozi w'umutwe wa FPRC, Force Patriotique pour la Libération du Congo, ndetse akaba afatanyije n'abarwanyi b'umutwe M23 ukomeje ibikorwa bihungabanya umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba CRP rero yagize ati abarwanyi ba CRP ni abacengezi n'abicanyi b'abacanshuro. Mu ijambo rye yatangiye ku kigo cya gisirikare cya Bunia ku igenekerezo rya 15 Gitugutu 2025, Lieutenant Ruboya yagize ati ntabwo twakwemera ko abacengezi, abicanyi n'abacanshuro bifashishwa n'abantu nka Thomas Lubanga bitwaza ibendera ry'iterabwoba ngo basubize Ituri mw'icuraburindi. CRP ni bande? Ni agatsiko kabiyita abarwanyi b'imbere mu gihugu ariko bagendera ku mabwiriza y'amahanga atifuza amahoro muri Kongo. Yakomeje avuga ko ibikorwa by'umutwe byigaragaje cyane mu bice bya Njugu, Mambasa, Irumu, aho bashinjwa gufata abaturage bugwate, gusahura imitungo ndetse no gufasha imitwe y'iterabwoba nka ADF gutambutsa intwaro ndetse n'ibijyanye n'ubutasi. Raporo zaturutse mu nzego z'ubutasi za DEMIAP ndetse na NIRI ziragaragaza ko kuva mu kwezi kwa Kanama 2025 CRP yatangiye kwakira inkunga iva ku bantu ba hafi ya Thomas Lubanga werutse kugaragara ikisangana, aho bivugwa ko yari yagiye guhurira n'amatsinda mashya y'abarwanyi bo muri Ituri bazajya gufasha AFC M23 mu bikorwa byo kwigarura agace ka Ibeni. Mu nyandiko za G2 FARDC cyase section de renseignement militaire hagaragaye ko hari imisanzu y'amafaranga n'amasasu byagiye bihabwa CRP binyuze ku muyoboro wa Lubanga wifashishijwe mu bucuruzi bwa zabo, aho afite amasoko akomeye mu gace kitwa Mongabwaru. Nkuko biriko biragenda bigaragara mu rwego rwo gusubiza iki kibazo, Lieutenant General Ruboya yatangaje ko operation yihariye yiswe Tempte de Ituri yatangiye ku igenekerezo rya 13 Gitugutu 2025 igamije gusenya ibirindiro byose bya CRP mu duce twitwa Walendu, Bindi, Bunyakirikiro, aho yagize ati tugiye gukora ku buryo nta numwe usigara, twamaganye ibikorwa byose by'iterabwoba kandi turaburira abasore ba Ituri bari kwinjizwa muri CRP. Igihe kirageze ngo muhitemo kuba abaturage b'igihugu cyangwa abanzi bacyo. Lieutenant Ruboya Kashama niwe rero wavuze aya magambo. Abasirikare FARDC bari mu rugamba barimo gufashwa n'inzego z'umutekano za Police Nationale ndetse n'abasirikare ba MONUSCO bari muri gahunda yo gukuraho CRP mu bice byose ndetse no mu misozi yahitwa Bambu, ahitwa Drodo, ahitwa Nizi.
abasesenguzi mu nyito za politike n'umutekano bavuga ko Thomas Lubanga ari kugerageza kongera ububasha bwe mu rwego rw'igisirikare nyuma y'igihe yaramaze ari mu bwisho akoresheje CRP nk'igikoresho cya politike n'intwaro yo guhungabanya ingabo za leta. Mu isesengura rya politike ryakozwe n'ikinyamakuru bagaragaje ko Lubango ashaka gusubiza Ituri mu ntambara z'imitwe yitwaje intwaro akoresheje uburyo bwo gufasha M23 ku rugamba, mu gihe we akoresha CRP nk'uburyo bwo guhungabanya ingabo za leta. Ubutumwa bwa leta na mahoro, ndetse Lubanga yagize ati guverineri yagize ati amahoro ni ingenzi kurusha ubutegetsi bw'abitwaza intwaro. Guverineri Ruboya yasabye abaturage kudafasha abarwanyi ahubwo bagafatanya n'inzego z'umutekano gutanga amakuru y'aho CRP igaragara. Yagize ati nimudufashe muha amakuru igihe mutangira amakuru ku gihe kandi mugumane icyizere. Uyu munsi turimo kubona urumuri rushya, nta mutwe n'umwe uzongera kwica abaturage bacu atyo. Ubu ni mu gihe cyo kubaka amahoro arambye. Yongera ko ibikorwa bya gisirikare bizakomeza kugeza ubwo amahoro azasubira mu byaro byose bya Ituri, kandi ko Thomas Lubango nabo bafatanyije bazabiryozwa imbere y'amategeko nk'uko rero abivuga. Iyi rero akaba ari inkuru igaragaza uko umutekano uhagaze muri Ituri, aho bakomeje kugenda bikanga ibijyanye n'ibikomeje kugenda bihungabanya umutekano mwabiriya bice. Mutama rero ngaho nguko ndagira ngo tubwire Uvira byifashe gute, Fdnb bihagaze gute, biri kuvugwa ko ikomeje kuzana ibikoresho byinshi. Ndagira ngo winjireyo tubwire ibiri kubera muri ibyo bice bya Uvira. Wenda mbere yo kwinjira mu bice bya Uvira bwana wamenyesha amakuru, yego, reka mbaze mubwire yuko ngira ngo wabonye yuko umutwe wa 23 watangaje ibikorwa mu by'ukuri by'ibitero karabutaka birimo birabagabwaho mu bice bitandukanye bya intara y'Amajyepfo. Yego, bigaragara yuko intambara yo muri Uvira ishobora no kutaza gukomera cyane, ariko iranakomeye nanone kuko iruhande ukurikije uburyo n'ubundi hakomeza kugenda hongerwa abasirikare ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Yego, ariko ndashaka kukubwira ko ubu tuvugana ibintu bimeze nabi cyane kuva ku munsi wo kuwa 14 Ukwakira 2025 kugeza n'amagingo aya ahitwa Kadasohoka ndetse na Muri mu bice biherereye muri teritwari ya Karehe ari mu ntara y'Amajyepfo, ndetse n'agace kitwa Kaseke yerereye muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Amajyaruguru haracyari kugabwa ibitero bitandukanye. Yego Mutama, ni ukuvuga ngo ubu noneho ibintu byabaye bibi cyane kubera yuko abaturage bo muri ibi bice bari baratangiye no guhinga no mu bice bya Kadasohoka ndetse na Muri yo muri teritwari ya Karehe. Biragaragara ko abaturage bagize ubwoba ku rwego rwo hejuru kuko FARDC irimo irakoresha ikintu cyitwa umujinya w'umuranduranzuzi, ku buryo Rwotagati bagomba kwigarurira ibice bitandukanye birimo ikibuga cya Kavumu ndetse n'ahandi hatandukanye. Mu by'ukuri hari strategike mu rwego rwo kugira gute urwego n'urundi rwo gukomeza guhangana bikomeye cyane n'umutwe wa 23 wigaruriye ibice bya Amajyepfo. Ubwo rero biragendana n'ubundi neza biri muri Uvira, kuko muri Uvira naho hatangiye kongera kuzanwa abandi basirikare, usibye ko bigaragara ko ari experimentation. Hari abarundi bamenye ko bari bamaze iminsi bari muri ya misozi miremire y'umurenge. Yego, bayituranyije n'abandi bari bari hano muri route nationale bakoraga nyine patrouille muri route nationale nimero 5 kuva mu majyepfo ya Uvira kuzamuka kugera za Kavivira. yego, bikavuga ko rero abagabo bavuye muri uyu mujyi bagiye kuzamuka bakajya muri iyi mice y'umuhanda miremire y'umurenge, n'ubundi ngo nabo bagakomeza kuhagaba ibitero kuko bikenye ibice bya Warungu, ibice bya Minembwe, ibyo byose ngo ni ibice byanga bikunda bigomba kugaruka mu maboko ya leta cyangwa mu maboko y'ingabo za FDNB na FARDC. yego, ubu rero Uvira nyine haracyariho situwasiyo y'ibijyanye nanone n'iterambere byabaza rero mu bihe bitandukanye, ariko abasirikare bashya baje baturutse muri
ya misozi miremire y'umurenge bikavuga yuko byanga bikunda ngo bagomba guhosha ivuga kumvikana igice bw'abawazalendo bagiye bafite aho bayoboye urundi mujyi wa Uvira. Nkengero z'umugezi witwa Oso turebe ibiri kugaragara. Turabwira kandi imodoka za pick-up zitwaye arme rudre zagaragaye mu bice biri hejuru muri Warikare ndetse n'ibikoresho biri kujyanwa. Turaza kandi kujya Uvira aho mutamuza kutubwira ko Uvira byifashe gute. Uvira magingo nyuma yuko akomeje kugenda havuka imitwe ya wazalendo ngira ngo abavuga ari umuntu yaza kongera kubibwira abadukurikiye. Hari umutwe wavutse, umutwe nabonye unashyigikiwe n'inzego za leta ku by'ukuri ku ruhande rwa leta ya Kongo. Hakomeje kugenda n'ubundi hagaragara cya kintu kijyanye n'ubwumvikane buke hagati y'iyo mitwe nyine dore ikomeza kugenda ikora myinshi. Ibintu rero bituma n'ubundi habamo ibijyanye n'umwiryane, noneho rero bikaba bishobora kuza guteza n'ibibazo bikomeye cyane kuri front line. Nibyo turaza kubirebera hamwe. Turaza kandi kubabwira ko habaye imirwano ikaze hagati ya FARDC ifatanyije na UPDF ndetse na ADF naro yahungabanyije umutekano muri Mambasa, ariko ingabo za leta zikaba zibashije kugarura ituze kuri route nationale numero 4 hagati y'itwa Rurwa n'ahitwa Mungamba muri Mambasa mu ntara y'Ituri. Turaza kwinjira tubabwira ibiri ko biragenda bigaragara muri ibi bice. Turaza kandi kwinjira kubigira abana n'ububanyi n'amakungu turebe bitangajwe na Madame Judith Suminwa nyuma y'amagambo akomeye yerutse gutangazwa na Kisegeri Chirombo ubwo yari i Brussels mu Bubiligi. Biro bikaba birebana n'intambara iri kubera mu buseruko ubwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kuri ubu rero Mutama turaza kugaruka ku bijyanye n'uko amakuru avuga ko Kisekedi yavuze ko amafaranga yari gufasha mu mibereho myiza y'abaturage yayashoye mu ntambara. Ibi nabyo turaza kubirabira hamwe nitugera mu gisata kirabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama rero ndetse namwe banywanyi zino zo ngingo z'ingenzi ugiye kuramvura mu buryo bwiramvuye, basabe mubane natwe. Mutama, amakuru yacu tuyaherehe? Amakuru yacu ndumva nabanza kubera mu bice bya Uvira nkababwira mu by'ukuri ibirimo biragenda bigaragara, noneho nawe ukaza utubwira ibindi bikurikiraho kubera yuko n'uyu mujyi wa Uvira rwose biragaragara yuko situation yaho ishobora kuza kuba mbi cyane. Yego Mutama tubwira. Yego ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo hakomeje kugenda hagaragara n'ukuntu imitwe ya wazalendo irimo iravuka buri kanya, ariko bikaza kurangira umutwe umwe wa wazalendo wavutse bigaragara yuko ufitiwe ikintu nakwita mbese barawukeneye, ariko hari impamvu zitandukanye. Hari ukuntu abasirikare ndetse n'izindi nzego za leta zawushyigikiye, ariko hari impamvu zitandukanye twarangije kumenya. Yego ni umutwe witwa MPDP nawo washinzwe n'undi ugomba ngo gukora imirimo nk'uko ari iya wazalendo nk'ibisanzwe. N'ubu bamwe mu basirikare cyangwa se mu barwanyi bari basanzwe baba muri wazalendo. Noneho uyu nguyu ubwo ni urugero, ni nk'uwitwa Pascal Biriho uzwi ku izina rya Makanaki, ngira ngo si ubwa mbere umwumvishe bwana mumenyesha amakuru. Yego uyu nguyu azaba umuyobozi w'ingabo. Noneho hakaba undi witwa Jaduniya Meshika Alexis, we azaba ari perezida w'ishami rya Politique. Sinzi niba uri kumva uburyo ki noneho ari umutwe ufite ikintu cyitwa uburemere atari kwa kundi byo kurwana gusa. Ndabyumva Mutama. Amakuru namenye ni uko abangaba bombi bahoze ngo ari inshuti z'umutware cyangwa se uyoboye wari uyoboye PNC ni Police Nationale Congolaise ashitwa hano muri ibi bice nyine bya Sud Kivu, Nyerere Bonana niko yitwa. Yego noneho gahunda ihari rero ni uko ngaba bagabo bo muri iyi mitwe ya wazalendo aribo bagiye gukoreshwa mu bijyanye no gukontorora muvoma yose ikorwa cyane ku mipaka. Ubwo ni muri biriya bice bikikije igihugu cy'u Burundi guhera
paka bakavimvira ndetse n'indi mipaka itari main cyangwa se idasanzwe ikoresha. Urabona hari aho baba bagabanira nk'akagezi bakagabanira cy'agashyamba n'iki. Uyu mutwe wa Zarendo niwo ugomba kujya ukora ibi byose. Rero amakuru twatangiye kumenya uko ngo bifite aho bihuriye no gushaka gukusanya amafaranga yo muri Uvira bishakira, kuko ngo babona neza ko iyi Uvira igiye gufatwa cyangwa se ishobora kuberamo n'intambara ikomeye. ari nayo mpamvu bumva bakoresheje aba bagabo muri Wazalendo bari basanzwe n'ubundi bakora muri Wazalendo. Urumva rero bwaramenyesha amakuru ahantu abasirikare ba leta batangiye kwishakira icyo nakwita amaramuko, niko navuga, mu gihe mu by'ukuri Tshisekedi watekereza yuko bagiye gukora intambara ikomeye cyane. Ibi rero byatangiye gutuma habaho ikintu cyitwa mu by'ukuri gutana mu mitwe, niko navuga, kuko mu bihe bitandukanye harimo haragenda humvikana kutumvikana kwa Wazalendo, imitwe igiye itandukanye bitewe n'uko bamwe barimo baratoneshwa. Kuko nk'ubu iki gikorwa cyo gutangiza umutwe cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye mu Uvira, ndetse na guverineri yohereje intumwa. Bigaragara ko rero uyu mutwe urimo urahabwa agaciro kurusha indi mitwe, ndetse ibi ngibi bikaba bishobora kuza gukomeza guteza amakimbirane bwarabamenyesha amakuru. Ubwo bigendanye kandi nanone na situwasiyo y'umujyi wa Uvira, aho abarundi barimo baragerageza gushyiramo imbaraga ariko bagakomeza gucibwa intege n'aba ba Wazalendo ndetse n'abafarigesi batumva kimwe ibintu nabo. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, turacyakomeje kugenda tubikurikiranira ngo tubabwire icyaza kugira gute, icyaza kwisumbura. Yego, nibyo rero Mutama, ndagira ngo dukomeze n'andi makuru tujye n'ubundi mu bice by'iwarikare ahavuye amakuru aremereye kandi anakomeye arabana n'ibiri kuba muri iyi minsi. Aho amakuru atugezeho avuga ko nyuma y'iminsi ibiri gusa bigaruriye ibibanza bya gisirikare bine byari byarafashwe na FC, umutwe w'abarwanyi uzwi ku izina rya Wazalendo wagaragaje igikorwa gitunguranye cyo gusubira inyuma mu gace ka Kibati muri groupement ya Rubereki muri territoire ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru ari gutangwa n'abayobozi b'imiryango gakondo hamwe n'inzego z'umutekano aravuga ko impamvu nyamukuru ya retreat tactique gusubira inyuma mu buryo bwa gisirikare ari kugira ngo bahindure imirongo cyangwa se bahindure uko bagabaga ibitero nk'uko biriko biratangazwa. Inzego zaho byabereye ziremeza ko abazarendo bimukiye bari barageze muri Kibati kuva bahise bafata inzira berekeza mu gace kayitwa Miba gaherereye mu burengerazuba bwa gato muri Kibati, bikaba bishimangira ko uyu mugambi ushobora kuba ari in mouvre de repositionnement ushobora kongera kwiyubaka no gusubiza imirongo mishya ya gisirikare, aho Wazalendo bashaka kongera guhuriza hamwe ingabo zabo mu rwego rwo gutegura indi contre-offensive kuri AFC. Uko gusubira inyuma kwa Wazalendo kakaba kubaye amahirwe kuri AFC kuko bizahabahaye uburyo bwari occuper cyangwa kongera kwigarurira ibibanza byose bari baratakaje muri Kibati kuva ku wa mbere w'iki cyumweru gishize. Izo rero ni position defensive, imirongo y'igisirikare iri kurinda ahantu runaka, iri gufasha abarwanyi ba Wazalendo mu gikorwa cyabo cyo kugerageza kwigarurira uduce dufitanye isano na axe strategique Kibati Mubi, umwe mu mihanda y'ingenzi ikoreshwa n'inyeshyamba mu gukwirakwiza intwaro no guhanahana amakuru. Kuri ubu amakuru aravuga ko hari agglomération de Kibati, midugudu ya Kibati ikaba yongeye kugwa mu maboko y'inyeshyamba za FC zagaragarije ubuyobozi kwihagararaho no kongera gukoresha imbaraga za gisirikare mu buryo bwa contre mouvre gusubiza igitero mu buryo budasanzwe. Amakuru ari guturuka habereye imirwano aravuga ko abarwanyi ba AFC bahise bakora une opération de retissage, gusaka ndetse no gusesengura ibijyanye n'ibyari biri muri ibi bice bagamije gusukura neza aka gace no gukumira Abazalendo ko bakongera kukagarukamo mu buryo bworoshye. Abasasanguzi mu by'umutekano baravuga ko iki kibanza cya Kibati gifite agaciro gakomeye mu rwego rwa strategie militaire, bikaba rero bivugwa ko ari agace kari hagati y'imirongo ihuza Warikare, Masisi na Rucuru, AFC imaze igihe ishaka
kwagura ingabo zayo kubura Kibati rero bikaba rero ari igihombo gikomeye kuri AFC kuko ari ahantu hakora nka zone tampo hagati ya Masisi ndetse na Warikare. Mu rwego rwa gisirikare gusubira inyuma kwa Wazalendo bishobora kuba un repris stratégique aho hatari insinzi yabanza ahubwo ari gahunda yo kubaka ibirindiro mu buryo budasanzwe kandi hakoresheje ingufu. Ariko mu maso y'urugamba iyo habaye letri nan expliqué gusubira inyuma bitasobanuye bituma abaturage bibaza byinshi ku buryo umutwe nka Wazalendo ukora. Abaturage bo muri Kibati baravuga ko babonye abarwanyi batangira kwimura ibirindiro byabo mu masaha y'ijoro. Bamwe bavuze ko bumvisha amagambo bavuga ngo mission terminée, akazi kararangiye, ariko nta musirikare n'umwe wasigaye muri aka gace. Mu gihe AFC yagarukaga mu misozi iri aha Kibati, abaturage benshi bahise bahunga bajya mu misozi yerereye mu majyaruguru no mu burengerazuba, abandi berekeza mubi no mu nkengero zahitwa River Oso. Umwe mu baturage witwa utashatswe amazina yatangazwa kubera impamvu ze z'umutekano yagize ati twabonye imodoka za pick-up zije ziriho abarwanyi b'M23 bafite arme lourde intwaro zikomeye barasa hejuru. Twese tumenya ko Wazalendo batakire ahangaha kugeza ubu. Inzego z'umutekano za leta ntacyo ziratangaza kwisubira inyuma ry'Abazalendo, nyamara bamwe mu basirikare bakuru bo mutwe wa coalition wa Wazalendo baravuga ko bariho gukora divergence interne, amatandukaniro y'imitekerereze n'amakimbirane muri uyu mutwe. Bikaba rero bivuga ko hashobora kuba harimo umwuka utari mwiza. Ku rundi ruhande umuvugizi w'Abazalendo muri aka gace aravuga ko bakomeje ibikorwa bya gisirikare kandi biteguye ko bagomba gusubiza ibintu mu buryo. Mutama rero kuri ubu Kibati sa gace gasanzwe kuko mu buryo bwa gisirikare twavuga ko ari point d'appui stratégique, ahantu h'ingenzi hifashishwa mu bikorwa bya gisirikare kuko hahuriweho n'imihanda yerekeza mu duce twa Warikare centre, Ngungu, Masisi ndetse n'ahitwa Mfoti. Kugatakaza cyangwa se kuba bikaba bisobanuye ko ari igihombo gikomeye. AFC rero mu gihe gito ikaba yashoboye kongera gushyiraho perspective defensive, uburyo bwo kurinda imirongo y'intambara mu nkengero za Kibati, aho bari gushyiraho des tranchées, imyobo ndetse na poste d'observation. Intambara muri Kivu y'Amajyaruguru ikaba ikomeje kuba urujijo rwinshi mu maso y'abaturage, ndetse bamwe baravuga ko ibintu bizaba bigiye gukomera. Mbere ko rero Mutama turi buze kwerekeza amaso yacu mu bijyanye n'imirwano ikomeye iri kubera muri turiragira ngo tubwire ahandi za Mwenga za Shabundo byifashe gute kugeza ubu. Yego bwana mumenyesha amakuru mu buryo bugaragara. Yego ibice bya Fdnb byo biragaragara neza yuko buri ruhande rurimo ruritegura ku rwego rukomeye. Yego noneho ngo igisirikare cya 23 yego mu bice bya Shabunda yego batangiye kwegera ibi bice kuko hari amakuru agenda agaragaza neza yuko abaturage bo muri ibi bice n'ubundi ngo barimo barashaka ko uyu mutwe uhagera kuko ngo barambiwe imyitwarire ya Wazalendo mu bihe bitandukanye. Wazalendo barimo baragira gutya bakamera nk'abasahurira mu nduru kubera yuko babona yuko urugamba ruri kugenda rubasatira, ibirimo byatumye abaturage babarambirwa. Muri Shabunda rero cyane cyane mu bice biri strategique ndetse no mu bice cyane bifite n'ibikorwa remezo bya leta, abasirikare ba FARDC nabo batangiye gushyiramo abarwanyi cyangwa se abasirikare nyine mu buryo bwo kudeployinga kugira ngo isaha n'isaha haramutse hatatswe babone uko bakwikavaringa. Ariko nanone wagenda ukurura amakuru kuvuga ko nyine n'umutwe wa 23 uri kugenda usatiriza bikomeye cyane. Yego ubwo rero turacyakomeje kugenda mu by'ukuri tureba ese bimeze gute, ni iki gishobora kuza kubaho kubera yuko urebye uburemere bw'ibihari buri ruhande rwose rimwe rubashaka kwinjiramo. Mu bice bya Minembwe naho nuko cyane cyane ku basirikare b'Abarundi nabo n'ubundi baracyegereza cyane ibice abaturage mu by'ukuri barimo ingabo
bigaragara ko byanga bikunda buri ruhande rurimo ruragenda rusa n'urutinya urundi ariko nanone rurwitegura. Naho rero turakomeza kugenda tubakurikiranira tubabwire ngo bimeze gutya. Nibyo rero mu Rutama imirwano ikomeye n'ubundi yabereye kuri route nationale numero 4 hagati y'itwarurwa n'ayitwa mu Ngamba muri Mambasa mu ntara Ituri. Imirwano yahuje ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'ingabo za Uganda UPDF zirwanya umutwe w'iterabwoba ADF NARU. Iyi mirwano ikaba yatangiye mu gitondo cyo kuwa gatandatu, yahungabanyije bikomeye umutekano n'ubwikorezi ku muhanda w'ingenzi Komanda Ibeni. Amakuru yemezwa n'ihuriro ry'abanyamuryango ya société civile muri Mambasa yitwa Niveau de société civile du Congo aravuga ko abacengezi ba IDF batangiye igitero cyabo ahagana ku isaa 3 za mu gitondo, bahise bateza impagarara aho amasasu yakurikiranye igihe kirenga amasaha 2 ubwo umuhanda route nationale numero 4 usanzwe ari inzira y'ingenzi ituma ibicuruzwa bivuye Ibeni Butembo n'ahandi byinjira mu ntara ya Ituri burasirazuba bwa Kongo warufunzwe by'agateganyo kubera iyi mirwano yari ikomeje kuba. Uko bizatangajwe n'abaturage bahatuye, hari abantu bapfuye abandi bakomeretse biturutse kuri iyi mirwano, ariko kugeza ubu nta mubare nyirizina uratangazwa w'abagize ibyago bazwi. Zimwe mu modoka nini zitwara ibicuruzwa camion de transport de marchandise bikaba yafashwe n'inkongi y'umuriro nyuma yo kuraswa, bituma ibicuruzwa byose byari birimo bihira burundu muri iyi modoka. Ibyo bikaba byateye igihombo gikomeye ku bacuruzi n'abatwara ibicuruzwa hagati y'ayitwa Komanda ndetse na Ibeni. Nyuma rero y'amasaha make intambara, ingabo za Congo FARDC zifatanyije n'ingabo za Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya Shuja operation zabashije gusubiza inyuma abarwanyi ba ADF NARU bari baturutse mu ishyamba ryitwa mu Ngamba. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'ingabo muri aka gace ryemejwe ko tekano washubizwe ku muhanda route numero 4 ndetse imodoka zongera gukora akazi kazo. Maître Jean Piscine Paruku ushinzwe gukurikirana ibikorwa za société civile muri Mambasa yashimye uburyo ingabo zagerageje kuba zarinda abaturage. Yagize ati twashimye uburyo ingabo za leta zihutiye kugaba igitero cyo gusubiza bigaragaza umutekano. Kuri ubu dufite amahoro. Mutama rero ndagira ngo utubwire ku bijyanye n'abarundi bari kwinjizwa mu mirwano, zo bihagaze gute kuri ubu? Biri kuvugwa ko hari deployment y'abarundi benshi binjiye muri Uvira. Amakuru macyari nayahe? Amakuru hari bwana mumenyesha makuru bitari byajya neza ku karubanda, kuko n'abasirikare baraye bumvikanye n'ubundi binjira mu bice cyane cyane bya hano hegereye ikiyaga, kubera yuko biravugwa neza baje baciye mu kiyaga cya Tanganyika. Yego. Noneho icyaje kubaho nuko mu kuva ku kiyaga hari imodokari zakoreshejwe binjira mu mavene yo mu mujyi kugira ngo nyine bagere muri route nationale nimero 5 uyu nguyu nyine ujya mu Burundi. Yego. Baje bagiye gusa n'abagana mu bice abarundi n'ubundi bafitemo ibirindiro, ubwo ngo hatangira kuvuga amasasu hafi yaho, ariko nibwo abantu banatangiye kumenya ibyo ari byo. Amakuru hari rero akavuga yuko ari abasirikare nibura bagera kuri 28, ariko ntabwo ari abasirikare mu by'ukuri. Navuga yuko mu mirwano ahubwo ikigaragara ni abasirikare bari bazanye ibikoresho, kuko ngubwo bari baherekeje ibikoresho n'ubundi byaje hakoreshejwe amato. Binavuga ko harimo n'ibyaturutse muri Tanzania ndetse n'ibindi byaturutse mu Burundi nyine bakahurira hakoreshejwe indege, birumvikana. Yego. Rero ikigiye gukurikiraho umuntu yavuga yuko mu by'ukuri ari ukumenya ngo ese baje kwita babijyana kuri front line direct, cyangwa se ni ibikoresho bizakoreshwa mu guproteja uyu mujyi. Ibyo byo turaza gukomeza kugenda tubakurikiranira hafi, mu by'ukuri tubabwire cyaba kisumbuyeho. Yego Mutama, reka tugushimire dusoreze ngaha.
murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane kuri aho dukurikiye bwa mbere tushonda sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.